Da Univerzitet Aperon brine o svojim studentima i nakon studija i stečene diplome pokazao je osnivanjem Alumne, agencije koja posreduje pri zapošljavanju. Sa nama danas je i direktor Alumne, dr. Senad Tatarević. Senade, šta je zapravo Alumna? Kako je uopšte došlo do njenog osnivanja? Alumna, kako i sama riječ kaže, je agencija koja se naslanja na Univerzitet Aperon i nastoji pomoći svojim studentima, onim koji su diplomirali, znači iz alumni asocijacije, da što lakše i brže dođu do svog zaposlenja. Prije 2-3 godine smo razmišljali na koji način unaprijediti taj sistem, pa smo išli u onaj dio mogućnosti da studentima naravno obezbedimo što više prakse, praktičnog rada, iskustva, a da onda kod tih ili drugih poslodavaca, nakon njihovog pozitivnog iskustva sa našim studentima, obezbedimo i stalno zaposlenje. I na taj način prošle godine, negdje u maju mjesecu, je registrirana agencija Alumna koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju. Da li Alumna posreduje samo isključivo za studente Panevropskog univerziteta ili i za neke druge? Na početku je naravno bila ideja da radimo isključivo za studente našeg univerziteta, međutim kako su potrebe naših partnera poslovnih najviše iz inostranstva velike, to sa našim kadrovima nismo u mogućnosti da pokrijemo, tako da smo se sve više otvorili i za čitavo područje Bosne i Hercegovine. Ne samo Bosne i Hercegovine, nego i zemalja okruženja. Ko u stvari sve preko agencije može da traži posao u inostranstvu? Pa, kao što sam već rekao, pokušali smo najviše dati pažnju studentima, odnosno fakultetima sa ovog univerziteta, a onda smo naišli na taj pozitivan odaziv kod naših partnera i krenuli smo sa studentima i diplomiranim studentima fakulteta zdravstvenih studija, informatike, pa smo došli i na kraju i do drugih zanimanja koji nisu u sklopu našeg univerziteta. Da, sad, na primjer, ako vam se javi neko ko je diplomirani novinar, kao individua, kao pojedinac, da li može da očekuje od vas da ga možete zaposliti? Šta je u stvari potrebno kao uslov? To sve zavisi od jezika i od slučaja do slučaja. Znači, ukoliko kandidat jako dobro govori njemački jezik, onda je za nas puno lakše jer imamo mnogo bolje veze sa partnerima iz Njemačke, za njemačko govorno područje, znači Švajcarska, Austrija, dok je malo teži slučaj sa engleskim jezikom, jer tada se već radi o područjima Engleske, dakle Velike Britanije i njima srodnih zemalja za koje vrijede posebni uslovi i s kojima mi još uvijek nismo u tako dobrim poslovnim odnosima kao sa ovom agencijom iz Njemačke. Ali će to u nekom narednom periodu svakako biti. To se očekuje od Alumne? Naravno. Alumna je jedan subjekt koji je otvoren na tržištu, znači mora zaraditi svoj prihod, mora na taj način biti otvorena i za sva tržišta i za sve kandidate, ne samo unutar ove regije koja nam je od početku bila fokus. Jasno, da. U potrazi za poslom, u inostranstvu naravno, javljaju vam se i doktori opšte prakse, kardiolozi, hirurzi, fizioterapeuti, medicinske sestre. Pretpostavljam da je motiv novac. Ko je u stvari, kolike su te zarade koje oni mogu očekivati u inostranstvu? Pa, osim tog motiva novac, to je naravno kod ljudi koji već kod nas rade, osjeća se i ono drugo, nemogućnost napredovanja u svojoj struci, učenja, usvajanja novih znanja, pa onda mogućnost da i članovi njegove porodice uživaju u istim takvim blagodetima otvorenih društava. Pa onda na kraju imamo i ljude koji su izvan ove kategorije, znači koji uopšte ne mogu doći do posla, iako su nemalo godina i truda uložili u svoje školovanje, usavršavanje. Dakle, tu su različiti motivi. A u biti, novac jeste jedan od motiva koji motiviše na neki način materijalnog dijela, a zarade su zavisno od zanimanja za koji se traži posao do različitih specijalnosti. Što je veća specijalnost, što je veće stručno usavršavanje, naravno da se na zapadu to puno više cijeni i nastoji se i adekvatno nagraditi. Ali su svakako nekoliko puta veći od zarada koje mi imamo ovdje. Recimo, nedavno smo imali iskustvo u posredovanju u zapošljavanju u Arapskim Emiratima, krajem prošle godine smo imali u Engleskoj, gdje se, hajmo reći, neke normalne
plaće kreću u rasponima od 4-5 hiljada eura pa na više za određena specijalistička zanimanja. Da, sad kad neko ko traži zaposlenje i koga dobije, ko već vidi da je misija završena, nekako u direktnom ste kontaktu sa tim ljudima, ima li tu pomalo tuge što ostavljaju ovdje sve i počinju neki novi život? To je opet specifično. Dakle, svaka osoba ima određene razloge, želje, motive. Naravno, osjeti se to. Neki kažu da idu, da provedu par godina, drugi da steknu određeno iskustvo, ali kažem, i ja sam proveo 10 godina u Njemačkoj, pa na kraju opet mi je najljepše ovdje. Ali sam stekao određenu materijalnu sigurnost, tako da mogu. I smatram da je to kod većine ljudi slično. Da. Bilo je pritužbi da agencije poput Alumne u stvari izvoze kadar i da štete našoj zemlji. Da li uopšte i kako se branite od takvih optužbi? Pa to su smiješne optužbe iz razloga što zagovaramo slobodno tržište na kome je slobodan kretanje kapitala, znači robe, radne snage i gdje sve zavisi od konkurencije. Dakle, ovakve agencije postoji svugdje na zapadu, ista im je djelatnost, od početka postoji agencije koje se bave pronalaskom mladih talenata, njihovim usmjeravanjem, školovanjem i na kraju, pod navodnim znacima, njihovom adekvatnom vrednovanju na tržištu radne snage. I zašto bi mi bili ta agencija koja šteti ugledu ili slabi ovu zemlju? Ja jednostavno ne mogu prihvatiti takvu konstataciju jer agencija je tržišno orijentisana. Ukoliko neko smatra da bi ti kadrovi zaista vrijedili ostati ovdje, onda je dužan i da ih adekvatno nagradi. I on ih ulaže. Tako. Vi ste već rekli da Alumna, pored toga što posreduje pri zapošljavanju, ona omogućava praksu studentima koji su trenutno na univerzitetu Apeiron. Za studente kojih studijskih programa je omogućena sad trenutno praksa u inostranstvu? Trenutno praksu omogućavamo studentima zdravstvenog fakulteta i to određenih smjerova. Najviše se trenutno traži smjer sestrinstva. Evo, završavamo razgovore sa jednom klinikom iz Düsseldorfa gdje ćemo onda moći slati kompletno na edukaciju naše fizioterapeute. Zatim imamo praksu od prošle godine za studente fakulteta informatike gdje vrlo dobro imamo rezultate i povratne informacije o znanju naših studenata. I evo, razmišljali smo i o praksi za studente ekonomije, to je još uvijek u toj ranoj fazi. Nedavno smo startali jedan projekt, jer imamo zahtjev tog poslodavca da obezbijedimo i studente za praksu fakulteta agronomije, odnosno poljoprivrede, što nažalost Apeiron nema. Pa smo naišli na razumijevanje 2 univerziteta iz Sarajeva, iz istočnog Sarajeva, čiji će studenti evo već krajem maja otići na praksu u okolini Latvije. Ja mislim jedan dio studenata koji ne govori njemački jezik, a drugi u Njemačku. Na jedne velike farme, imanja, organska proizvodnja i tako. Da, osim jezika i dobre volje studenta, da li mu je potrebno još nešto da ode sad, konkretno za ove studijske programe koje ste pomenuli? Pa dakle, osim znanja jezika koji mora imati odgovarajući nivo, minimalno je A2, mora imati i potvrdu o statusu studenta. Znači, to je osnova da bi trenutno konkretno zemlji Njemačkoj mogao dobiti radnu dozvolu za obavljanje prakse. Dakle, tu potvrdu mora prevesti na njemački jezik i ona se tamo u uredu za strance registrira i na osnovu nje dobija i radnu i boravišnu dozvolu u trajanju od 3 mjeseca koliko traje jedan krug te prakse. Dosta studenta je već boravilo na praksi u Njemačkoj. Imate li taj feedback njihov? Šta kažu? Jesu li zadovoljni? Je li to ono što su oni očekivali? Pa, ja mislim da je trenutno više od 104 studenta bilo na ovoj praksi. Neki su drugi put, neki treći put. Ukupno im je dozvoljeno da provedu 12 mjeseci na toj plaćenoj praksi, ali zbog svojih obaveza prema studiju, prema ispitima, naravno da nisu mogućnosti da to odjednom urade, nego svake godine recimo bi bilo idealno da urade 4 godine puta 3 mjeseca. Imali smo kao i svaki početak je bio težak, problema na prvoj, kad smo tek započinjali, oko smještaja, oko mentaliteta, kraće rečeno naših ljudi, odnosa prema hrani, prema
ishrani, načinu prihvatanja obaveza koji Njemci nameću, ali je sad svakim danom sve bolje i nadam se da i ti studenti se slažu sa mnom da je do sad bilo sve u redu, zadovoljni su i svojim stečenim znanjem stručnog jezika, potvrdama o provedenim satima kliničke prakse, pismima preporuke poslodavca koji im puno znači za njihov budući poslovni život, karijeru, jer to mogu uvijek koristiti pri pisanju svog CV-a. A imamo i slučajeva da su nakon tih obavljanih praksi i ostali tamo po diplomiranju kod nas. Upravo to je trebalo da bude moje sljedeće pitanje. Dobijaju studenti često ponude i da ostanu, dakle da zasnuju radni odnos tu gdje su bili na praksi, čak i po završetku studija. Ima li takvih? I pretpostavka je da, iako nema, da u nekoj skoroj budućnosti možemo očekivati da već počnu tamo da rade. Da, kao što sam i rekao, puno znači za budućeg poslodavca ako može student kroz svoj proces školovanja dokazati da je proveo određen broj mjeseci pa i godinu dana radeći isključivo s pacijentima u nekim njemačkim ustanovama i na osnovu toga je rezultiralo naravno njihovim zapošljavanjem van. Od ovih svih koji su proveli tu svoju studentsku praksu, ja bih mogao sada nabrajati imena onih koji su tamo i ostali, naravno ne na tim ustanovama gdje su započeli svoj život kao zdravstveni radnik u nekoj njemačkoj ustanovi, nego su našli puno bolje i plaćenije poslove koje više odgovaraju njihovim predstavama o poslu nakon završetka studija. Praksa o kojoj ste govorili je plaćena praksa, dakle plaćeni su smještaj, hrana i honorar koji dobijaju naši studenti. Možete li otprilike reći koliko iznosi taj mjesečni njihov dohodak? Dakle, osim plaćenih putnih troškova, trenutno, ako se govori o klinici u okolini Münstera, su 150 €. Zatim, tu su priznati troškovi ishrane, smještaja u dvokrevetnim apartmanima, penzionog osiguranja, što nije malo, znači teče im odmah penzijsko osiguranje u Njemačkoj, zdravstveno osiguranje kod jedne poznate njemačke zdravstvene kase AOK. Imaju i nadoknadu od nekih 750 € bruto, što je nekih neto oko 500-550 € za svaki mjesec proveden na radu u toj ustanovi. I evo za kraj, svi oni koji bi željeli i na praksu, a i na posao u inostranstvo, gdje mogu da pronađu informacije? Informacije mogu pronaći na aktualnoj web stranici Univerziteta Peron pod posebnom karijernim centrom, gdje se nalaze i linkovi agencije Alumna ili na posebnoj web stranici agencija-alumna.ba, gdje također objavljujemo oglase i za posao i za praksu u ovim oblastima koje smo već naveli. Senade, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu.